Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve nifasu dammun ya'qibul velada ve la hadda li aqallihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena yassir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Şeyhler, biz ötken sabakta emniyet turada öttük. Hayız turada öttük. Hayız emniyeni tiyat, emniyege ruhsat turağı. Bugünkü temamız nifas yönünde bilmekçi. Hayız siyaktı nifasta da ile özünün leksikalık, cana terminologiyalık manisi var. Slavarni perevod, anan şariattағы nesi varken özünün manisi var. Düşünürler. Nifastın leksikalık manisi bu törev dep koysak da болады da. Araplar айтады da nafasatil mar'atu iza waladat deydi. Töregen кезде ayal nifas болды деп koyuşat eкен da. Çünkü alemi şariattағы manisi emne dese, buna kitapta özü çeşime dep ketedi. Emne dedi? Wan nifasu damun yuaqqibul walada. Nifas bu balanın artıdan çıkkan kan deydi. Nifas emne eken? Bala törelgende anın artıdan çıkkan, ağıp çıkkan kandı emne dep koyat eken? Erçip çıkkan kandı? Nifas dep koyat. Kıskası nifas bolu üçün törölüp jatkan bala toluk je köbürögü ayaldın aldыңкы jolundan çıkışı gerek. Düşünüzler da, töröy turgan joldan bala toluğu menen je köpçülük bölügü çıkkan kezdе kan çıksa, mına oşol emne bolup esептелет? Nifas bolup esептелет. Andıktan eğer törölüp jatkan balanın azırағы çıkıp, karansanız, azırағы çıkıp balanın azıрақ bölügü çıktı misalға. Azıрақ bölügü çıkıp namazdın ötüp ketүүнүн korkunuçu olsa, ayal emne kılar? Kaza bolup kalın korkunuçu olsa. Kadimkidey emne kılat? Namazın okuş gerek болады. Darat alalsa ala albaydı dem al кезде. Tayammum kılat da kıskası namazın okuydu. Eğer de namazın okuvasa күнөкөр болады. Çoğun күнөкөр bolup kalat. Töröt ketip atat. Tolgоо bolup жатат таксырым. Бирок namaz moynudan ne bolбойт? Balanın köpçülük bölügü çıkıp namazın milleti moynudan emne bolup etken düşpөйт. Çünkü tayammum kılat darat alsa alat, alalasa tayammum kılıp okuyt. Rükû sajda kılууга küçü жетпесе işara menen namazın okuyt. Namazını okuyan uçurda balaga ziyan berбөө üçün жердим да kılıp kazanak kılıp ne kılıp koyuşat? Kazıp koyuşat. Oşo жерге kokус törөлүp ketсе жумшак düşüp kalыш üçün taksırım. Şunda ereciler var özü. Düşünüzler бұл деген söz namazdın öte manili ekendigin bizge kayra ele düşündürüp atat da taksırlarım. Namazды тек қана жанагы чындап эле шарият уруксат берген үзүрлөр болгон кезде гана сен намазды токтотуп турууга укугуң бар. Токтоп турганга укугуң бар. Mafhum mu? Ya. Hop, eğer bala az bir ne dedi? Töröptün artıdan çıksa dedi da Turav Khan. Eğer de töröp tiyaktan töröpü operasiyamen alışsa ne olur? Şunday da bolup atpay ola. Turav kebile töröpü algan кезде bul jagına ne dep koyat ana? Keser var deyip ne dep koyat oşon. Oşon dömenen alışsa ne olur? Эми карайбыз дейт. Eğer de oşonda algandan keyin tigi aldыңкы жолдан kan çıksa nifas bolup esептелет. Eğer de aldыңкы жолdan kan çıkmasa nifas bolup esептелбейт deydi. Düşündüğü taksılarım? Ya. Kıskası nifas emne eken? Baranın köpçülük bölügü je toluğu men çıkkandan keyin ayaldın aldыңкы müçösüdөн, uyat müçödön kan çıksa mına oşonu emne dep koyot? Nifas dep koyot. Andıktan kindik jaktan mına iş jaktan eğer operasiya men ala turgan bolsa tiyaktan karayız. Kan çıksa nifas bolot, çıkmasa nifas bolboyt. Koş. وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا. وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ. Nifastın ağzında çegi yok. Ağzında çegi yok degen manisi töröptün arttan ne çıkıp atpay, onu kantip az kılasın al jerde. Turav. Birok وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا. Nifastın en köpü kança eken? 40 gün bolot. Çünkü en köp birinci jolu törögen кезде misalıga 40 gün kütöt. Çünkü 40 gün namaz okubaydı, 40 gün Kur'an okuy albaydı. Meçitke kire albaydı şunday. Koş. وَهُوَ لِأُمِّ تَوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَالْقِضَاءِ.
Wa huwa li ummi tawamaini min al-awwali khilafan li Muhammadin. Söylemdi kotorudun aslında birinci esingirge algılar. Tawamain dep egizdi aytат. Egizdi ne dep koyut eken? Tawamain. Kıskası nifas eğer egiz törösü birinci bala çıkkandan baştalat deydi. Nifas. İmam Muhammed rahmatullahi aleyhi bu meselede kayçı fikirde dedi. İmam Muhammed'in göz kararışı boyunca ikinci bala törölgenden ki nifas baştalat deydi. Kıskası egiz törölgen ayal, egiz eğer bir ayal egiz törösü, egiz deveminin aytat birinci. Cub. Bizden cub deviri. Egiz degen söz şariatta birinci balanı töröp, ikincisini törögüçöngüz, ikincisini törögüçöngüz. Ortada 6 aydan az olsa bular egiz oluyor hesaplanır. 6 ay bolup anan törölse anda egiz bolup hesaplanır şariatta. Sebebi şariatta koş boyluluktun en az mühneti 6 ay. En aldın siz nikelengenden keyin 6 ayda ayalınız töröşü neken mümkün taksırın. Çünkü şondan bu yerde egiz bolup hesaplanır üçün jakşı esingizlerge alыңыздар. Egiz bolup hesaplanır üçün sözsüz türde emne gerekken birinci törü bala menen ikincisinin ortasında 6 ay aralık bolup gerek. 6 aydan az bolsa oşunda biz emne dep hesaplaybiz? Egiz deybiz. Bizde adatta salt boyunca biri töröldü, ikincisi bir saattan keyin törölüşü mümkün, 5 minuttan keyin törölüşü mümkün salt boyunca da bu tradisiya. Negizinen İslamda biri törölgöndөн keyin ikincisiga çeyin 6 ayga çeyinki aralık bolsa egiz bolup hesaplanıverit. Mafhum bu? Mına uşunday ayal egildi. Kokustan uşunday bir ayal egiz törödü. Oşonun nifası kaçan baştalat dese bizdin alımlarımızın ortasında emne varken taksırım? Kayçı fikir var, iki fikir aytılgan. Birincisi İmam Abu Hanife menen İmam Abu Yusuf rahmatullahi aleyhinin göz kararışları boyunca emneken eğer de 6 aydan azırak mühnetli 2 bala törösü andan nifası birinci balasından emne olatken baştalat deybiz. Çünkü ikincisi törölgön kezdе nifas бүтүп kalgan boluşu oldu, mümkün bolat. Misal aytalı bir gün birovunu törödü, 40 günden keyin ikincisini törödü. Ne oldu? Nifasın en köyü kançaydı? 40 günden keyin törödü. 50. günü aytalı 55. 60. günü törödü dep koyalım. 2 aydan keyin törödü. Ne olat demek? Nifas bütkün bolat taksırın. Çünkü ademi ikinci bala törögönden keyinki kan emne olat? Hayız bolup hesaplanat. 60 eğer 55 günden keyin törösü hayız bolup hesaplanat. 40 gün nifas, 15 gün tazalık. 55'ten alacak olsa ne olup hesaplanat eken? Hayız bolup hesaplanat. Düşünüzler mi? Ademi İmam Muhammed, ikinci fikir bu İmam Muhammed rahmatullahi aleyhinin göz kararışı, bunun göz kararışı boyunca ikinci bala törölgönden keyin ne olur? Nifas baştalat. Oşanduktan ayal birinci balanı törölgönden keyin namazını okup jüreveret, Kur'an'ını okuyuveret. Hiç problem az yok. Jüreveret, ikinci balanı törödü. Ana oşondan başta balan emne olup hesaplanat? Nifas bolup hesaplanat deydi. Düşündü? Düşünmediniz mi? Emi misalları var ya, misalda düşündünüz mü? Bence köp kirip ketmeyin ha içine. Bağlı. Koş. وانقضاء العدة من الأخير إجماعا. وانقضاء العدة من الأخير إجماعا. İdda ikinci baladan keyin bütöt deydi. Bu meselede bardık alimlerimiz bir fikirde. İcma'an degen manisi bir fikirde, yediğine kalasına, bir doğuştan aytışkan degen söz. İdda degen söz bu ayal talak bolgondan keyinki köyü talak kılgandan keyin ayal kütö turgan möhnöttün atını ne dep koyot? İdda dep koyot. Eğer de Zayd degen kişi Fatima degen ayalga, Ayşe degen ayalga, palançı degen ayalga ayalına talak berdi. Talak berse oşonun artıdan bu başka kişiye turmuşka çıkığı için kança kütüş gerek eken? Bir kütö turgan möhnöt var. Oşol möhnötün atını ne dep koyot? İdda dep koyot. Bu türdü olur. Koş boylu ayal olsa töröt iddası. Kuyöv ölgen ayal olsa 4 ay 10 gün kütöt. Hayız körgen ayallar olsa törögen emes, koş boylu emes, kuyöv ölgen emes, hayız bolgan ayal olsa anda emne kılat? 3 etekkir kütöt. Hayız körbegen ayal olsa 3 ay kütöt. Bu erecesi şunday taksırım. Düşünüzler mi? Emi karanız. Koş boylu ayaldı. Eğer de kuyöv talak berse iddası emneken ikinci bala törölgönden keyin bütöt deydi. İkinci bala törölgönden keyin janağı ayal başka kişiye turmuşka çıkıp keteberse bola veret degen söz bu. Biroq al nifas bolup jatkandыкtan başka kişiye turmuşka çıksa şariat işine baruu mümkün
эмес болуп турат. Нике дурус, жыныстык катнаш дурус эмес болуп турат. Себеби ал нифас. Түшүнүңүздөр да. Кош. وسقط يرى بعد خلقه ولد تام فتصير المرأة Васиқтун юра ба'ду халқихи валадун таммун. Кейбір нұсқаларда ошол таммун деген жери жоқ. Кейбір нұсқаларда ошондой тақсылдар. Сиқт деген сөз чала төрөлгөн баланы айтат. Бизде чала таштады деп коет. Жетилбей эле түшүп калат. Башка бир себептер менен не болот? Түшүп калат бир. Түшүп калат да. Мына ошондой чала түшкөн баланын эгерде мүчөсү байкалса, кандайдыр көзү пайда болгонбу, кулагыбы, тырмагыбы, башыбы, буту пайда болгон болсо, ал толук бир бала болуп эсептелет. Толук бир адам болуп эсептелет. Чүнкү эгер мүчөсү пайда болгон болбосо, анда ал адам болуп, толук бир адам болуп эсептелбейт. Анын өкүмү өзүнчө болот. Азыр бул жерде эмнени айтып атат? Эгерде чала түшкөн баланын мүчөсү, кээ бир мүчөсү байкалса, билинсе, значит ал эмне экен? Валадун тамун, толук бир бала. Түшүнүңүздөр да? Кош. Фатасирул мар'ату бихи нуфаса вала амату умма вала валадин. Андыктан фатасирул мар'ату бихи нуфаса. Мына ошондой чала төрөгөн бала аркылуу аял нифас болот. Эгерде кайсыл бир аял чала таштап койсо, бир күч келип чала таштап коюшу мүмкүн да. Ошондой чала кидиш болуп кетсе, түшүп калса баласы. Мүчөсү пайда болгон болсо, ал аял кадимкидей бир толук нифас күтөсүң го, ошондой нифас күтүш керек болот. Түшүндүңбү? Вал амату умма валадин. Эгерде күң болсо, ал умми валадка айланат. Күңдөр дагы түрү бар да, жөн эле обычный күң болот, мукатаб болот, мудаббар болот, умми валад болот. Умми валад дегени бул кожоюнудан төрөгөн күңдү айтат. Эгерде күң кожоюнудан төрөсө, аны эмне деп аталат экен? Умми валад. Султан Сулаймандын киносунда эгер Хурем күң экен кезинде төрөгөндө, ал эмне болот эле? Умми валад болуп калмак. Түшүнүңүздөр сөзмө? Мына ошондой эгерде күнгө кожоюну кошулуп, ошондой бир баланы чала таштап койсо, ошол кожоюн айтса да, ошол бала менден эле десе, жанагы күң уже жөнөкөй күңдүктөн чыгат да эмнеге айланып калат экен? Умми валадка айланып калат. Мунун өкүмү кичине башкараак болот, кийин дагы китептерде келет, ошол жакта өтөбүз. Сөзгө түшүндүңөрбү? Эми ушул жерде эгерде мүчөсү пайда болгон болбосо, эмне болот? Чала таштады, чала түштү. Жетилелек бала түшүп калды, бир күч келип, бир себептен бир дары, туура эмес таблетка ичип алып түшүп калды. Же болсом кээ бирлер азыр атайын алдырып салып атышат. Туурабы? Чоңойгондон кийин эле акча берип алдырып салгандар бар да бул же. Ошондой болгон болсо карайбыз. Эгерде мүчөсү пайда болгон болбосо, андан кийин артынан кан чыгат ал түшкөндөн кийин. Мына ошол кан эмне деп аталат? Маселе ошол жерде. Ошол кан карайбыз, эгерде алдын ала 15 күн эч бир кан келбей, анан ошондой окуя болгон болсо, аны эмне дейбиз эми? Хайыз дейбиз таксыр. Эгерде мүчөсү пайда болгон болбой, чала түшүп калып, артынан кан кетсе, эмне деп коет экенбиз аны? Хайыз дейбиз. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Кош. Wa yaqa'u mu'allaqu bil waladi. Болду. Wa yaqa'u mu'allaqu bil waladi. Төрөгө байланган талак жана азат кылуу түшөт. Чала төрөлгөн баранын себебиден эмне болот? Түшөт дейт. Төрөгө байланган дегенин төрөлүү шарт кылынган. Мындай дегенде Зайд аялына айтат да, Зайд. Эгерде сен төрөсөң, сен талаксың дейт. Же Зайд күнгө айтат, төрөсөң сен азатсың дейт, эркинсиң дейт, бошсуң дейт. Түшүндүңүзбү? Мына ошол жерде эгерде жанагындай мүчөсү бар бала чала түшүп калса, же чындап эле толук эле бир бала төрөсө, эмне болуп калат экен? Талак түшөт. Шарт табылды да, шарт эмне эле? Мүчөсү бир бала төрөлүш керек эми. Шарият боюнча ошол мүчөлөрү пайда болгон бир бала болуп эсептелгендиктен талак түшүп калат. Эгерде мүчөсүз болсочу, чала түшүп калса, анда талак түшпөйт. Таксы шарт табылбады. Бул шарт ушундай, шарт табылса, бул жагы өкүм иш жүзүнө ашат, талак түшөт. Шарт табылбаса, өкүм иш жүзүнө ашпайт. Шарт ошол. Мафхумбу? Кош. Wa tanqadi al-iddatu bihi. Мына ошол
Tanqazil iddatu bir idda dagın çala düşkön bala menen ne bolot? Bütöt. Egerde bir koş boylu ayaldı, kүйöbü sen talaqsың dese. Переживат кылды да чала таштап койду. Турабы? Кайгыга батып, көңүлү чөгүп, мындай жатканда стресс болуп, ошондой чала таштап койсо, карайбыз, мүчөсү пайда болгон болсо, иддасы бүттү. Чүнкү эгер мүчөсү пайда боло элек болсо, иддасы бүттү деген. Эми ал эмне кылыш керек? 3 этеккир идда күтүш керек болот. Мафхум? Кош. وما نقص عن أقل الحيض أو زاد على الحيض المبتدأة وهو 10 أو على نفاسها وهو 40 يوما أو على العادة فيهما وجاوز أكثرهما وما رأت حامل استحاضة Moldu, çekit. وما نقص عن أقل الحيض أو زاد على حيض المبتدأة وهو 10 أو على نفاسها وهو 40 يوما أو على العادة فيهما وجاوز أكثرهما وما رأت حامل استحاضة deydi. Bu bir kança söylem boldu taqsir. Bardığının xabari emne bolup jatat? İstihadatun bolup jatat. Ошондуктан biz bularda har birini bölüp düşünürüz emi. Birinci söylem وما نقص عن أقل الحيض فهو استحاضة. Hayzdın en az möhnötüden az gelip toktop kalgan kan ne eken? İstihaza olup eseptelet. Çünkü taksırım hayzdın en az möhnötüden az gelgen kan. Misalga en azı kançaylı? 3 günden az geldi. Bir gün, 2 gün geldi. Oşa oydan 15 gün toktop kaldı. Ne eken al? İstihaza olur. Avzada ala hayzil mubtadati ve huve 10. Birinci yolu etekkir körüp jatkan ayaldın kanıdan ötüp ketdi. Al kança gün? 10 gün. Birinci yolu söz sürdü. Kança gün esepteybiz? 10. 10'dan ötüp ketdi. Oşa 10'dan ötkönü bardığı emne eken? İstihaza olur. 11, 12, 13. gün kan ketip otat da tokta oy. Birinci yolu körgen. 10'unda tokta oldu, 11'de tokta oldu, 12, 13 tokta oldu deyli. Anan 15'i de var toktada dep koyulu. 5 gün ne eken al? İstihaza olur. Av ala nifasiha ve hu 40 yawman. Kebir kitapta da yavmanı yok. Sizlerdikide var mı? Var. Kebirlerde yok. Birinci yolu nifas bolgon ayaldın kanıdan ötüp ketdi. Al kança gün eken? 40 gün. Birinci yolu sözsüz 40 gün. Anan keyin ne olur? Adat kılıp ketedi. Mına oşo 40 günden ötü 45-46 gün bolup jatat, kan ketip jatat dagında eldi. Oşo 40 günden aşıkçası emne eken? İstihaza olur. Av alal adati fihima ve javaza aksarahuma. Bu köy bir söylememi. Av alal adati fihima ve javaza aksarahuma. Hayzmeden nifasdağı adatlardan ötüp köyden dagın, köptöründen dagın ötüp ketse, oşonda alda istihaza olur. Misalıga aytalı Natasha degen ayalda 6 gün hayız körө turgan adatı var ele. Bu birinci yol emes, bir kança yolu hayız körgön ayal dep koyuңуздар. 6 gün emnesi var ele? Hayız körө turgan adatı var ele. Emi bir jolkusunda uşunday boldu, 6-cı gün toktobоду. 7-ci gün boldu ne? Toktobоду. 8 boldu, toktobоду. 9 boldu, toktobоду. 10 boldu, toktobоду. 10'dan ötüp toktodu. 10'dan ötüp anan emne oldu? Toktodu. 11-ci gün toktodu dep koyalım. Oşonda janağı 6 günden sırtqarı 5 gün kan ketip atpayбы? Bardığı ne bolat? İstihaza bolat. Birok eger ötpösöç 10'dan ötpöy toktosoç 8 günde 6 gün adatı vardı, 8 günde toktop kaldı. 9 günde toktodu. Bardığı hayız bolat. Düşündüğünüz istihaza boluş üçün adattan da ötüş gerek, köyden dagın ötüş gerek. Oşonda ne bolatken? Kayra adatqa kaytabız. Eğer adattan ötüp, köyünden ötpöy toktoso, anda bardığı hayız bolat. Nifas dagın oşonda. Misalga bir ayal aytalı, daima 30 gün nifas köröt da. Birok açıredin oylaz bir törödü, 30 günde toktobodu, 45 günde var kana toktobodu. Oşul 30 günden sırtqarı bardığı ne olatken? İstihaza olur. Barıp bir 40 günge çeyin toktop kalsaç. Bardığı nifas bolat. Düşünüңүздөр, ошон үчүн бул bir сөйлем. Муну ажыратпайсыңар. Аварал адати фихима ва жаваза аксарахума. Экөөнүн адатынан да өтүп, көйдөн дагы эмне болуп кетсе, өтүп кетсе, ошо өтүп кеткен ашыкчасы бардыгы эмне болот? İstihaza болот. Мафхум? Акыркы сөйлем ва ма раат хамилун истихадатун. Кош бойлуу аялдын эгер кан көрүп калса, ал дагы эмне болуп эсептелет? İstihaza болуп эсептелет. Тақсырларым, истихаза деп эмнени айтат?
İstihaza kadimki deyili, istihazanın leksikalik manisi bu deyili, ağu. Biroq şariattagı manisi öz uçurudan kelbegen kandı aytadi. Öz uçurunda kelgen kan emne deydi? Hayız болады. Je törөттөн кийин келсе, нифас болады. Бул мезгилсиз канды не деп коет экен? İstihaza деп коет. Афонбу? Эми бунун өкүмү эмне? Окуу жигит. لا تمنع الصلاة ولا سوما ووطئا. İstihazanın ökümü namaz okuunu, oroza tutuunu, jana şariat işine baruunu tıybayt. İstihaza bolgan ayal kenen namazın okuyu beret, orozaсын tuta beret, kүйөө менен жыныстык катнашка барса шарият уруксат берет, Kur'an okuyu beret. Çünkü koş. ومن لم يمض عليه وقت فرض إلا وبه حدث من استحاضة أو رعاف أو نحوهما يتوضأ لوقت كل فرد ويصلي به فيه ما شاء فرضا ونفلا. İstihaza, ce ruaf, ce uşul köy siyaqtu. Ar bir namazın vaktında, ar bir namazın vaktının içinde var o. Bir farz namazın vakti ötpöy daratı sınıp durgan kişi emne kılat eken? Ar bir farz namaz üçün darat alat. Ar bir farz namazın vakti üçün darat alat. Üzür. Çünkü vakti üçün. Emi qaragıla taksılar. Sözme söz kotorması şunday. Kimde kimnin bir farz vakti ötböy, bir farzın vakti ötböy daratı sınıp dursa deydi. Ulam ele daratı sınıp dursa. Ne olgandan istihaza, ce ruaf, ce uşul ököy siyaqtu deydi. Şu yerde жақшы eski ala turgan nerse var. Üzürdün baştalışı, üzürlü bolu esepteliş üçün qanday oluş gerek? Üzürdün uğlanıp tuluğusu, üzür joyuldu, üzür toqtodu, emi üzürsüz boldu degen söz. Şu üçöğünü ajratып alışыңlar gerek. Üzürlü bolu üçün bir namazın vaktın içinde siz takır taza abaldan namaz okuğa mümkünçülük tapmasanız sizde üzürlü deydi. Darat alıp jatkanda daratın sına veret. Darat alsın daratın sınat. Darat alıp kelip namazga turayınсың daratın sınat. Oşontип peşin 2,5-3 saat vakt bolsa, 2,5-3 saatin içinde sen 4 reket namaz çalık ne bola albaysın? Daratlı bola albaysın. Ulam daratın ne bolat? Sınıp turadi. Mına oşonda seni üzürlü deydi. Eğer de peşin namazının vaktinin içinde siz anda emez, sizde mınдай peşin namazını okuy turganday taza abalda жүрүүгө mümkünçülük bolsa, sizde üzürlü dep atalbaydı. Üzürlü bolu esepteliş üçün bir namazın vaktinin içinde sen oşol namazda o farzını okuganga ne tappaysın, taza abalda okuganga mümkünçülüğün jok bolat. Uram ele zaraң çıga beret, kanın tama beret, je jelin çıkıp kete beret, je için kete beret, şunday da. Darat alsаң эле darat sınıp kalat. Je bolsam darat alıp kelip jay namazga turduğun daratın sınıp kalat. Mına oşonday adamda emne dep atalat? Üzür baştaldı dep atalat, üzür. Mına üzürlü kişilerin katarına koşuldu. Biroq kийинки vakt namazda oşonday ketүүsü şart emes. Kийинки vakt namazda 1-2 jol ele daratın sınsa ne? Sen bari bir neye bolasın? Üzürlü ol eseptele veresin. Emi oşol dagın bir vakt namazın içinde takır oşol üzürün kelbey koysun sen kayra taza boldun degen söz bolat. Baştalışı ne eken? Toluk daratın sınıp turat. Oşonda üzürlü deybiz. Kийинки vakt namazda anday boluşun nesi yok eken? Şart emez. Bir jol jarım jol tabılsa ne eken? Üzürlüğün baralı ulanıp turat. Kийинки vakt namazda toluk toktop kalsa sen ne olup kalat ekensin? Taptaza boldun degen söz bolat. Çünkü bizde kebirler var. Üzürlü dese de kolunun içine bıçak kesse de men üzürlüğümün dep tura beret da, al üzürlü emez, al kan toktoyt. Hani yottan basıp koysan toktop kalat da bat ele. Tura mı? Al sen üzürlü emezsin. Kolunu baylap alat da men üzürlüğümün dep jüre beret da. Anda üzürlü emez. Üzürlü janagындай bir namazın içinde takır kanı ne bolbayt? Toktobayt. Je jeli turbayt, je içi turbayt. Kebirler var ama ana жерден teşip zarasını çıkarıp koyuyordu. Desene al tamam beret da. Çoğulbayt, anaka tam kete öyle tüz. Prямо aparat tüz olup kalganda anaka. Emi oşol kişi taza abalda okanga mümkünçülük tababı jok taksı. Mına oşol üzürlü deysin. Düşündünüz mü? Afon üzürlüğün başlalışı kanday başlalat eken? Tolluk vakit daratın sınıp durat. Ekincisinde anday 1-2 jol olsa boldu. Üçüncüsünde taza boluş üçün
Кайра таза бол деп өкүм чыгарыш үчүн сен не болбошуң керек? Такыр даратың сынбаш керек. Шунда таза бол. Эгерде кийинки намазда дагы ошондой даратың сынса, сен ал дагы эмнесиң? Үзүрлүүсүң. Мафумбу? Кыскасы, үзүрлүү адам эмне себептен үзүр болду? Истихаза болгондуктан. Же болсо руаф деп мурдун канын тамысын айтат, мындай каны ага берет да. Же ушул экөөбү сыяктуу, жанагы айткандай жели турбай калган, ичи турбай калган. Түшүнүктүбү? Ушундай болсо эмне кылышат экен? Булар ар бир намаз, фарз намаздын вактында дарат алышат. Ар бир фарз намаздын вактында. Вакыттан алдын эмес, вакыты киргенде дарат аласың. Ар бир фарздын вакыты киргенде эмне кылат экенсиз? Дарат аласыз. Мисалга бамдаттын вакыты кирди, бамдат үчүн дарат аласыз. Бамдат каза болот го? Бамдат каза болгондон кийин немеге? Пешинге дарат ала берсең жарай берет. Асырга асыр вактында аласың. Шамга шам вактында аласың, киргенден кийин вакыты. Куптанга куптандын вакыты киргенден кийин аласыз. Түшүнүктүбү? Алдын ала алсаң жарабайт. Эми мына ошол дарат алган кезде каалаганча фарз нафыл намаздарды окуса эмне экен? Ошол жанагы дарат алган вакыты чыкканга чейин болот. Каалаганча фарз нафылдарды окуй берсе боло берет. Мисалга мына мен пешинге дарат алган болсом, пешиндин вакыты чыкканга чейин мен каалаганча учурдагы намаз, каза намаздарымды эмне кыла берем? Окуй берем. Афунбу? Кош. وينقضه خروج الوقت كطلوع الشمس لا دخوله كالزوال. Ana. Üzürlүү кишинин даратыны вакыттын чыгуусу бузат дейт. Мисалга күндүн чыгуусу дейт. Вакыттын кирүүсү бузбайт. Мисалга пешин вактынын кирүүсү дейт. Бизде канча вакыт намаз бар? 5 вакыт. 5. Бамдат намазы каза болгондон чак түшкө чейин намаздын вакыты эмеспи? Вакыт эмес, туурабы? Ал жер намаздын вакыты эмес. Ал пешин эмес, бамдат эмес, шам эмес, куптан эмес. Вакыт дегенде намаз окуу мүмкүн боло турган вакытты элестетпегиле. Вакыт дегенде жана фарздардын вакытысы бар да бизде. Бамдат, пешин, асыр, шам, куптан ошол вакыт болот. Түшүндүңүзбү? Эми карагыла, ушул маселеде биздин аалымдарыбыздын ортосунда пикир бар таксы. Үзүрлүү адамдын даратын бузулуусу тууралуу аалымдарыбыздан 3 пикир келген. Биринчиси, İmam Abu Hanifa менен İmam Muhammad rahmatullah aleyhimlerдің пикирлери боюнча вакыттын чыгуусу үзүрлүү адамдын даратын эмне кылат? Бузат. Вакыттын кирүүсү эмес, эмнеси? Мисалга мен бамдаттын вакыты киргенде бамдат үчүн дарат алдымбы? Күн чыга баштады, бамдаттын вакыты бүтөт да, мен даратым бузулду. Түшүндүңүзбү? Бул бир. Экинчи пикир. İmam Abu Yusuf rahmatullah aleyhinin көз карашы боюнча вакыттын кирүүсү да чыгуусу да бузат. Мисалы, эмне дедик? Чак түштөн мурунку вакыт. Күн айт намазынын вакыты деп коелу. Эгерде айт намазыга дарат алган болсок, мына ошол дарат менен келсек, кийин эмне болот? Пешиндин вакыты Кирген болобуз. Кирет. Киргенде дарат не болбойт экен? Абу Юсуф боюнча бузулат. Түшүндүңүзбү? Кирди да вакыт. Түшүндүңүзбү? Мисалы, айт намазыга алган даратың үчүн сен нени окуй албайсың? Пешин окуй албайсың деген сөз. Мафхум? Имам Зуфардын көз карашы боюнча вакыттын кирүүсү бузат, чыгуусу бузбайт дейт. Жанагы Абу Ханифанын тескериси болуп калды да. Абу Ханифа чыгуусу бузат, кирүүсү бузбайт дейди го. Бул киши ошонун тескерисин айтып койду. Бул 3 пикирдин натыйжасы төмөнкү мисалдарды ачыкка чыгат. Караңыздар. Биринчи, жакшы эске алгыла. Эгер үзүрлүү адам күн чыгуудан мурун дарат алса, күн чыгуудан мурун эмне кылды? Дарат алды. İmam Abu Hanifa мен İmam Muhammad'ın көз караштары боюнча пешим намазынын вакыты чыкканга чейин ал дарат мен намаз окуса эмне болот. Себеби вакыт чыктыбы? Чыкпады. Туурабы? Вакыт кирди, чыкпады. Күн чыккан бамдат намазыны каза болгондо дарат алып жатат да бул киши. Туурабы? Ал эми İmam Abu Yusuf мен İmam Zufарлардын көз караштары боюнча эмне болду? Дарат бузулду. Себеби вакыт кирди. Түшүнүктүбү? Экинчи, эгерде үзүрлүү адам чыныгы таң аткандан кийин дарат алды. Чыныгы таң аткандан кийин, бамдат намазынын вакыты киргенден кийин дарат алды. Түшүнүктүбү? Ал дарат менен İmam Abu Hanifанын менен Абу Юсуфтун, İmam Muhammad'дын көз карашы боюнча күн чыкканга чейин намаз не кыла берет? Окуй берет. Күн чыккандан кийин дараты сынгандыктан намаз окуй албай калат. Бирок İmam Zufardын көз карашы боюнча намаз окуй берет. Неге? Себеби вакыт чыкты, кирбеди. Бул вакыттын кирүүсүн бузат дейт эле. Туурабы? А бул жерде бамдаттын вакыты не болду? Чыкты.
Çünkü fatva bирок ошол Abu Hanifa menен kimge verilген? İmam Muhammadga verilген. Ошондуктан үзүрлүү адамдын дараты качан бузулат экен таксыларым? Убакыт чыкканда бузулат. Çünkü ya точнобу? Анан дараты сынбайт десе, ошол үзүр кайсыл үзүргө учураган болсо, ошонун себебинен дарат бузулбайт. Анан бир адамдын зарасы турбай калган адамдын жели чыгып кетсе, дарат бузулат таксыр. Түшүндүңүзбү? Ким кайсыл үзүргө кабылган, учураган, ошол дарат, ошонун себебинен дарат бузулбайт. Ал башка себеп болсо дарат бузулат, башка даратты бузуучу амал табылса бузулат. Зарасы турбай калган мурду канады, колу канады, буту канады, дарат эмне болот экен? Бузулат. Çünkü vallahu alam bis-savab ve ileyhil marca vel ma'ab. Allah razı olsun şeyhler.